for me mamo akwaba sonko eba too much GHSO Munia pa masom for na ama obusa eni na sabre so many mwede hia Mediterranean issues ebe esomu na ebusa for munim se da no de esi wo oman mu de dika de hia ena me de etum enim se na mo nso metimi enya bi ate ewo emu na ene de abeto gya no te se ama te se abomi pusa pa the CRD de mehwemu ye pa de wo man yi emu no akwet se de esum edu wo man yi te se the coronavirus so yi se nchen a de ekos we chire kra wo nchen a si ya hwe yi ampe ho asema nka na se wo mo efom ho no so man si de pa amfa ho a ebeye ensem a te se ebeye hu pa wo man mu no eno na sa bre pe se ye address na se ye hwe bi emfa ho na me ka ni se akosi se sisi ade NPP amanyiko no akwat se de esum edru amanyiko no yetete ensem de eba ewo mu ma bibia de di pefe se dabi esum edru amanyiko no na de itameka ni se na wotu mienu ntem ni na wotu mienu tempe na te se nkofo a wo mu wo party no mu echichirufo mienu wo mu nkwa etimi etwa short ate se enye se wo mu emu na yare bi bo wo mu no yare ni mu wo mu kwa yare hwe ntime nya nkofo mehwe mo yare pa na se bro na ntime anyom a wo mu fam wu ye ne sa but nkofo anka wo mani abre a wo mu bo mu homoden ye djuma pa abro moje ni se campaign season anase 2020 akoya battle afin ko mo bro moje ni na se seat o mo pe ana akonya wa ben mo pe no metimi a save na to ma hold on to ana e beto abani ato am mo na nka metimi tim agina mu no na wo mo ye o mo bo mo de ye se djuma na all of a sudden they say o sign eto wo mo na mo mu atese wo mo etimi hwero mo kwa na me kire honorable Ekokwansa Hayford atese na wo gina for MP for a year Infantiman constituency not already now yeah MP to honorable Ekokwansa Hayford na no say am maintaining the seat on na campaign trial so wo ko fie we fi campaign trial ba wo ko fie akwai campaign bi a wo ko ni fie na am so akọ for we foko share no kwamu ebo ni tro ekunu ante say 1 week celebration yen sun kra him we ya kra pon MPP amayo kwasem na mikei wo mun sun him we yampo ni 1 week celebration dey matching ni yanka sempa ewo eye amayoko no ehu a ene bie mun so no another MP a wo eye esoro no na northern region afenwu no so na wo gina for eye member of parliament edi ama Osoro, one of the Savannah regions, so a candidate for Yapi Kausaugu and the Ede Honorable Kamara. I will know so Koshia Quinshia and 10 o'clock PM. A black name and enough for me, no every year I say Edwomini Chile theaters or no Soshia Quinshia Ede William. Now, so grateful for cry, one also a free Amanyoko no emu MPP Amanyoko emu at us. Sabre me no more chicken komo no so ata na nanom ewo ensiado ododio constituency youth organizer wo sa constituency ni mo ani dia dodo na edinim no William ni ofe Bruce Teho ono so etimi atwa na nanom ewo ensiado na ebusafo no kra ne de sronko kra na ebusafo ne tezen adofonom a wo matimi akoma duafa ensem no kra ono kra de nde hyen no nyese o yare enyese okokontokwa bi enyese etuo bi ne ka no enyese tese akwenhie bi po enedi no efi atesifasa so hyen no za de ache na obi ahwe ni nya wo hin ye go ye nwe ya ono so na wetimi ewu atese wetimi asori emfi enemo no no de enono nanom na tese ade tese aba amagana fo bi kase we de dabi ya he de to so baako de to so nyienu ye ni tiemu ye hu bi de to so miensa de ye nka yensa emo ye bo so hwe ne hwe han dabi ehu ba hia pa se NPP amanyoko no se yempaibo bia bo me sorry no ma kenyo mo ho no mo ma bompa yesan se eko omo eko no akonya na wo mo pere se bo mpese wo mo retain no se wo mo be retain no so be lose no eno
aside say una menu so say Ghana una menu so no te say nkofo wo Ghana o mayimu ene wo mo abatu o mo nsade ato aba e dia mo no honhom eso no nyama esi ade bia aprapre ye wo hu bia no honhom so aprapre ye e wo ho enu nti ehun benya se na nkofo e wo bie etitru e wo amaneko no emu wo mo ehre wo mo enkwa ene we ewu ha ni na wo twentu we so ewu ha na wo twenti so we so ewu ha no e ya toso e ya too consistent se wo be ye hyehan e wo ho enu nti ehun benya se wo mo ye muslimi fo se mo ye Christo fo se mo ye traditionalist fo wo me sorry do mo friend se nyame no mo me ko ni na ase sa wo bible bia mo akopre e wo ni na ase ana ase ebie mo krampo ni se prayer and fasting bi eno mo ko asofo no obi wo mo sofo obi na ana wo spiritual fathers obi na tese ma o mo twa mo wo no ma ye na te na ebe ya ewewuwe wo menya anu adre na tese efi wo mo so dia no mo koye because womu trasi ye hyehan ase na atiesi womu ntem ni mpanifo womu da America na no re youth organizer member of parliament womu ni omu position no womu beje no enkedi pa so no me womu da ni pa no na ti womu ni atime frima enne na elections no why the back ogina se womu ye hyehan no womu ye din no womu hwe na wo bia to because why eno back ogina ni ato no so aba ni ti so womu ni abre no womu bre mo jeni no womu ye ni so ade eno ma ye campaign akese dia ena do we hu mo de no so mbo mo de ya no mo fo mo 90 from no mo nya hu madwuma so enka ho eye mpa ebo na de bi enka se mo ko hu madwuma na te se mo mfa Ghana fo ma enko di asesa dabi se ye boni bi ena ma ye dia enye mo nsre nyame won bonifacha na se do ma fo mo no mo se no wa bonifacha na so de mo be mo boni beche no de mo afiri na mo de mo afiri na se ye ka hu ma sem ti mo ko bo mo e ban na mo ko ye senti na no nti mo de Ghana fo mu nipa kwasesa dade no de ye nya no ne ye pe nye no ne man ye pe but ye pe se ye be wie afiu e wo nkunimdie mu ye pe se ye be wie bibia e wo te se no kwari mu ene te se enunyam hyemu nti ene ye se de re wo wo ro e kokoso wo man yi mu no wo metu wo ne ejire mu no ma ye de papa e be boa ama etu atwa de a no ma ye de ntamisan se NPP amanyoko no se ade ejire eni dodo na e bi o mechi kofo wududo yeah, 2 1 2 many. They say I know that also miensa within 2 weeks to pay. And I beto day. And unti one more and sorry. Ebia mon sono say anamon bi no metu de dada. Adibi and mother I said be can to me mo there. Ye pray to me there nyama be take it so much. Bibi no ma ye and they say so one more I reflect on one no mo kan won say. Bo mo belly for na air kono. One more so no di o manimo e dia give vote dia mo more so no mo do mo de ni approve vote to mo ni wa e ne ba koto e dia mo bi na emom se ndo mo ana mo fom so bi anase bibi o ma ye anase bibi e koso no wo mo ye bi ne wo mo bo mo mote no mo pe ahumban bo emfa mo na de e ko ide eni enya yenyan enye wu bo no adosu we de medina tuma GH anamomu ene ebiemu nso no eye ahwefo mota ye chini anamu na me de ama ebuchafa sabre so wo mo de hye adank wo ye youth organizer edima ododo di mami bobi man ododo constituency e wa Accra ha say wetimi efri mu no nyakopo ehso moden no momo ahwoden na wo mutimi enfri mu enfri because enye easy so be hire wo de hye na so enya abanisa nti nyakopo enhye wo moden na ama obuso a enemy den me de besi ya na me di esi no won so bomodia everyone den tre efa etemi etudwa e wo ye comment section na die mu so no follow ye e wo ye Instagram ene ye Twitter page @tumagh_ na ebiem so ye Facebook @tumagh Makram. Me dey Isaiah Kodwampo, obetumi afem the great ampo mbrembrem. Wonu me nka mo ni ehwe too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.